ببونەیە هاتنە ڕۆژا ژنێ یا جیهانی گروپێک شرێخستنێن ژنان یەن civaka sivîl çalakiyeke rewşenbîrî li bexçeyê xwendinê li dar xistin. Di çalakiyê de helbest, mûzik, stran, sînema hatin pêşkêşkirin. ایرو ام به مناسبه هشتی آذاری ام لویده که جویانه ام پنج ریخسنین جواکا سویل به چالکیا هفش رابونه ریخستنا سارا کوملیا شاویشکا تو راجنین آشتیه ریخستنا آشتی ریخستنا روس ملویده او احتفالی چکر و ام لورکم بونش برگ هشتی آذاری روزک جهانی د دنیای ده ام وی روزه پیروز دکن لحمو جنه جهانی و لجنه منید باکور روجلات سوری ده لوان جنه دگرتیگه هادو لدایک شهیده و ما ایرو اف دعوه کرنه و انشالله ما يدمك خوش بهفر درباسكن برنامج ما تيد هلبست هي عرض فيلم هي ما هنرمند بهاشي خو دعوه كريه Cinan li Rojavayê Kurdistanê karî bûn roleka pir giring bilîzin di qezenckirina destskeftiyan li Rojava û cihê xwe girtin li hemû qadan. ام بهێڤینێ گۆ ساڵ بساڵ ژن بگهێ مافێخوا و ئەڤ ڕۆژا جیهانی ینی نەمینج بۆ بێوەڵا ئیرۆ ڕۆژا مافێ ژنێ ji ber got jin û mêr herdû yanî bingeha civakê ne em dixwazin em jî wek hemû fîatê civakê wek hemû kesê gotê de em bigihên mafê xwe û em alîkar bin di avakirina civaka xwe civakek dîmqratî azad jin tê di mafê xwe distîn û hemû kes tê di mafê xwe distîn. Roja heştê Adarê rojeke biwate ye li cem hemû jinên cîhanê û li seranserî dinyê ev roj tê ye pîrozkirin ji aliyê jinan. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamşlo.